Goeiemôre, meneer O'Sullivan. Is jy Goeiemôre. okay vandag? Ek het gesien jy het bietjie gestretch nou. Is jou rug alright? Ja, ek is lekker. Okay. Baie dankie vir jou testimonie wat jy vir ons gebring het gister. Jy het mos Suid-Afrika toe gekom om Afrikaans te leer. Is dit reg? Kan u Engels praat asseblief? Maar het jy nie gesê jy het hiernatoe gekom vir die goeie weer en om bietjie Afrikaans te leer? My Afrikaans is nie goed nie. Jou Afrikaans. Okay. Ek gaan dit maar ek het vrae gehad vir jou in Afrikaans, maar ek gaan dit maar nou daar los. Ons wil net getoets het of jy wel hier gekom het vir die Afrikaans, soos jy ons gesê het gister. So dis duidelik, jy kan nog steeds die Afrikaans praat. Wat sê jy? Okay, dankie. May you please get closer to the microphone and respond in Afrikaans? Perhaps on. we can speak Irish. So that's a minute of my time added. Mr. Paul O'Sullivan, you said yesterday that you came to South Africa because of the good weather and you wanted to learn Afrikaans. We've just proven that you haven't learned any Afrikaans. So, with all due respect, I could at one stage speak Afrikaans fluently. Uh-huh. But the year before last, there was an attempt to murder me. Yeah. And that attempt resulted in a brain injury. Okay. And I have photographs which I can show to demonstrate that, in fact, I was nearly killed. I had a Sorry to hear. broken neck Thank you so much. and a sir. fractured skull. Thank you very much.